Hello Perlok, welcome back to my YouTube channel. Hari ini video ngan hikayat ki kumno pin yo CapCut na Play Store lene kumno pin download yo CapCut. Perlok nengkong pihak benda ini Play Store Perlok nda pila dep le yang ne phone chung pi tele Play Store. Nda pila dep le Play Store selain search nda pila dep men le search. Search itu Super VPN. Search itu Super VPN. Oke, ini Super VPN Pro. Terus download itu app Sipang. Ada download. Dapat minta ada download, select open itu. App Sipang mau. Nengkong pihak ban connect yang new Super VPN. Tenda bila ada ban connecting itu mah dapat yang ada ban connect yang new Super VPN. Telah minta Play Store biang mah. Tenda bila ada Play Store. Saklik untuk profile. Pihak ban use artelegi account jumpi mah email account jumpi. Salai cos dagawe account jumpi. Tenda bila ada ban cos dagawe account salai yang hangnya search CapCut search CapCut lại yo page mo page nya là để ban download page là wan mo để pihak ban ngkong pihak ban use ngau Super VPN haban connect na pila dep salai sikene email ban change dari ga account email salai search itu CapCut de la wan nya la yo mo namar nya la ban download lawan kemudian mah. Oke, boleh sebut mapil apa ini video juga.